We have race 56 on the water, under 16 mixed, W12 250 metre te final. Lane 1, Gisborne Boys to Rangatani, and Gisborne Girls, I believe. Lane 2, Manikura Taina. Lane 3, Sacred Heart and Hatohoani. Lane 4, Ngātai Atea Arani. Lane 5, Hamilton Girls, Whiro and Tipene. Lane 6, Te Kura Kaupapa Māori o Kaikohe, Diesel Patrol. Lane 7, Rākaumanga Mixed. Lane 8, Waiheke High School. Lane 9, Te Kura Aiwi o Kōkoko Huia, Rawea. Lane 10, Te Kura Kaupapa Māori o Te Waiu o Ngāti Porou, I believe, 35. Lane 11, Waiuku Wai Hononga. And lane 12, Te Kura Kaupapa o Ruamata Matawera. And beside me I have Waipai Hemi Teriaki, no te whānota ia. Morena, morena. Ka hoia ia mō Team Te Ari ni. Ai ngā hoihoro no Paurenga. Kia ora, kia ora. Lane 5, Ngātai Atea Hiriwa. Lane 6, Manurewa Mixed Golf, Manurewa High School. Lane 7, Te Kura Kaupapa Māori o Hokianga Puhi Moana Ariki. Lane 8, Cullinane College, Boiler. Lane 9, Epsom Girls mixed with Westlake Boys. Lane 10, Manukura Tuakana. Lane 11, Hamilton Girls mixed with Hamilton Boys, Hamilton Girls High School. And lane number 12, Te Kura Kaupapa Māori o Ngā Uria Māui. Kura te karanga tuatahi o Te Reihi Orange Kaumarua, under 19 mixed W12, 250 metres Te Ihu final. This is the second call for race 57, under 19 boys, W1 250 metres Te Takere final. Lane 1, Tū Te Kahawā. Kua tū te haki mā. Lane 2, Anaru Ki te whakararangi ngā waka. Morris Baker, Whanoni Area School. Lane 5, Kua tū te haki whiro. Rajesh Te tiro ki ngā waka e hoia ki te timatanga. Priest Paul, Te Kaupata College. Lane 6, Kua tū te haki kākāriki. Te tiro ki ngā waka e... Lane 9, Diesel Taiatini Taylor, Te Kura Tuarua o Oh, it's a tight one whānau. I think lane 6, Te Kura Kaupapa Māori o Kaikohe has gotten the jump on the rest of the pack. But it's still anyone's race whānau. Ka pai Kaikohe. Te pū o te wheke. Ai. Oh, they've pulled away. Oh, they have a solid lead right now. I think Rākaumanga is trying to push them out. But it's still Kaikohe. Still their race whānau. Oh, There we have it, whānau. Te ihu final under 16 mixed. Kaikohe. Diesel Patrol. Kia ora. This is the third and final call for race 57. Under 19 boys, W1 250 metres, Te Takere final. Lane 1, Tū Te Kahawā Pōtaka. Kaikohe getting a good lead from the start. Lane 2, Yeah, I think they got the jump on the rest of the pack from the right from the get-go. Whanoni Area School. Lane A solid lead. Unofficially, I think that was Hamilton Girls High School and Tipene School who come in second whānau. Whanoi Atea College. Lane 7, Jonah Whittingham Southie, Francis Douglas Memorial College. Lane 8, Tyler K. Hickey,
Anei ngā results tuatai ko Kaikohe, tua rua Kole Te Paopao no Tahiti, tua toru ko Hamilton Girls, pero rā ua ko Tipene.